nanjye ndakwemeza ngo ntabwo twaguhemuye, ntabwo twaguhemye kandi ntabwo tuzaguhemuka, nta nubwo tuzakuzanira amahutu. Icyo cyo ndakigupromise. Ngira ngo fast turamureba nta buhutu afitemo, ntabwo tuzakuzanira amahutu. Icyo ndakigupromise. Ntabwo uzareba umuhutu muri uru rugo. Nasani ntabwo uzabona interpreta mu bukwe bwanjye avuga uruganda. Icyo ndakikurahira. Qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme toute, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu et le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsis parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie. Ndagusuhuje kandi ndakwifuriza gukomeza kugira igitondo cyiza ndetse n'intangiriro z'umwaka wa 2026 nziza. Nkuko utangiye ubyumva, utangiye wumva uriya mugore ibyo arimo aravuga. Uriya mugore niba umwumva ukaba wumvise amagambo avuga, sinshaka kuyasubiramo, wumvize nayo Sylvain Ekenge Bomosa yavuze. Ngira ngo wabikompara nawe ukambwira ngo mbese hagati y'aba bombi ninde wavuze ukuri, ari Sylvain Ekenge Bomosa n'uriya mugore? Sylvain Ekenge Bomosa ibyo yavuze murabizi yuko byamukozeho, ariko nkuzaniye inkuru nziza, ni inkuru nziza kuri Sylvain Ekenge Bomosa. Ndaje nkubwire nyuma y'iyi disikuru yavuze ko babandi babyiniraga ku rukoma ngo yakuwe ngo ku buyobozi ngagiye kujyanwa ngo gufungwa, abandi nabonaga bamusabira ngo ajyanwe mu nkiko mpuzamahanga ngo zarahe na hehe. Ndaje nkubwire inkuru nziza kuri Sylvain Ekenge Bomosa. Hagati aho ngaho kandi ndahita nkubwira ku nkuru igendanye n'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2026 yamaze kwicara mu mwanya wayo cyangwa mu ntebe yayo yari yitegereje mu kanama k'umuryango w'abibumbye i New York muri Amerika. Ndagaruka kandi ku myigaragambyo irimo iravugwa hano i Goma, aho nibura habarwa yuko abajenizi bari hagati ya 70 na 80 ubu ngubu bamaze kuba batabwa muri yombi kubera yuko izi nyeshyamba za 23 zavuze yuko zitabashaka. Ndagaruka kuri Generali Matani Bolingo. Uyu Matani Bolingo, uyu mugabo Brigadier General Matani Bolingo wamaze kubatabwa muri yombi ni muri gereza ya Ndoro i Kinshasa. Iyi ni Inkuru Media TV ndetse na Inkuru Official TV uduteze yombi. Reka ngusabe kugira ngo nawe uje aha ngaha aribwo bwa mbere ntuze kugenda udakoze sabone cyangwa subscribe, kandi wewe wabanye natwe ukaba wariyandikishije, reka ngusabe inkunga yawe, udutere inkunga ukora like ubundi usharinge, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza. Nkwibutsa yuko uramutse ukeneye ino video mu buryo bw'umwihariko itavanzemo turiya tuvideo twabara abantu ndetse na twa tundi twose njya nkunda gukoresha, ujye ubona kuri video zanjye, nta handi wadusanga, wanyura muri WhatsApp channel, link iri aha ngaha muri description y'iki kiganiro, ubundi ukajya ugenda utwikuriraho nta mbogamizi cyangwa nta n'ibindi bintu byongeyeho, tuba ari two twonyine dutunganije neza ntatindiganyije. Reka mpera aha ngaha rero, ndahera kuri Sylvain Ekenge Bomosa. Uyu mugabo muramuzi yuko yari porte parole cyangwa umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mu minsi ishize ejo bundi ubwo yamenaga rirabanga akavuga ibya buriya bugome bw'abari abantu ngo ni race supérieure, ntabwo nshaka kuvuga amazina yabo. Murabizi neza yuko induru zarakoreranye, imyigaragambyo irakorwa haba mu Rwanda haba hehe, ndetse nabonaga kuri rezo sosiyo z'inyeshyamba za 23 barimo barahamagarira ngo abanyekongo ngo bo muri race supérieure nk'uko bavuga, yuko ngaho bari hirya no hino ku isi ngo bagomba gukora imyigaragambyo ngo kuri za ambasade ngo za Kongo ndetse ngo na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu bitandukanye. Iyo niyo nama bari barimo bararema ngo bategure imyigaragambyo. Nyirango ya mbere ejo mwahise muyibona ku itariki ya mbere aho byabereye mu nkambi za Kigeme ndetse na Mahama, ahangani mu burasirazuba no mu majyepfo y'u Rwanda, aho impunzi zo muri izo nkambi zakoze imyigaragambyo. Tuvuye aho rero, kimwe mu bintu byamaze kumenyekana njye namaze gukurura, niherewe n'umuntu uri ndani yamaze kumbwira yuko Sylvain Ekenge Bomosa kuba baramweguje kuri uriya mwanya ni geste gusa bakoze,
nta bindi bintu bihambaye biza gukurikira, ahubwo mumwitege yuko Ekenge agiye kwinjira mu nzego z'iperereza, agiye kwinjira mu iperereza. Ni senisi harya, ni senisi na demiyape, hagati aho ngaho sinzi urwego ari bwinjiremo, ariko agiye kwinjira mu rwego rw'iperereza rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'umuhanga unafite amakuru ku bigendanye n'ibi bintu by'abigize ngo ni race supérieure, n'ibi bintu bigendanye n'uburyo ki hagiye habaho ibintu bya infiltré, bamwe bakimurwa hamwe bakajyanwa ahandi, bamwe bakabatizwa amazina abandi bagashyirwa hariya, cyane cyane ikibazo kiri hagati ya teritwari ya Rucuru ndetse na teritwari ya Masisi, nabonye ariho ruzingiye cyane. Biravugwa neza yuko ariho ruzingiye, kuko izi race supérieure zabo ngo amakuru mfite ku gitabo ndeba bakoresheje, ni igitabo cy'umukoroni w'umubirigi wavuze ku by'aya moko yabo, avuga yuko abahoze bari muri Rucuru batazi ukuntu baje kwimura abaturage basanzwe bahoze muri Masisi, bakaza kwisanga barahakuwe naho hakatakwa, aho ikibazo cyabazaga kiti ese aba ngaba ni race supérieure wa mugani wa Ekenge bavuye muri Rucuru baraza birukana bari muri Masisi, cyangwa babaje muri Masisi nabimuwe ahubwo bavanwa ahandi, aribyo byayindi mwumva ngo nabavantara. Ikiza gihari rero nakumenyeshaga nuko Ekenge Bumusa ibyo gufungwa mu byibagirwe, uno mugabo agiye kwinjira mu nzego z'iperereza za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho sasa ibintu abitanyaguze abishyire ku karubanda, noneho induru zikorerane, induru zivuge, noneho ubwo abamutera amabuye mube mwiteguye, mube murunda ibishyinga byayo cyangwa amasiteri yayo n'amakamyo yo kuzamutera, ariko kagiye kuba. Reka ndihuta, ni ya minota mike cyane mba nkoresha ngira ngo ducunguze uburyo umwete. Ndagaruka rero kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuva ejo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 ku isaha y'isaa sita z'ijoro, ubwo ni hano mu karere k'ibiyaga bigari, bari bamaze guhabwa umwanya wabo mu kanama k'umuryango w'abibumbye. Ni intebe bagiye kwicaramo uno mwaka wose kuzageza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2027. Kongo igiye kwicara muri aka kanama k'umuryango w'abibumbye icyarimwe, ari nayo iyoboye umuryango wa ICGR, murawibuka, icyarimwe ari nako Burundi aribwo bugiye kwicara ku ntebe y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Noneho rero nkibaza ngo aya mahirwe Kongo ifite yo kuba iyoboye bino bihugu 11 ikaba yicaye mu kanama k'umuryango w'abibumbye, u Burundi nk'inshuti yabo magara bakaba bicaye ku ntebe y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, aya mahirwe se bibihugu biraza kuyabyaza umusaruro? Ni ukuvuga ngo bigiye byicaye bukuru ahashoboka hose, aho bishobora gutanga igitekerezo cyabyo kikabasha kumvikana. Ntabwo mbizi, nawe uraza kumbwira uko ubibona ku kigendanye n'aba bagabo bahawe amahirwe atatu. Ni amahirwe atatu, nubwo bajya bavuga ngo amahirwe aza rimwe, ubwo niba amahirwe aza rimwe rero yo yaje rimwe ari kazira rimwe ari atatu, yo kwicara kuri Union Africaine, muri ICGR ndetse no muri UN icyarimwe. None rero nkavuga ngo uyu mwaka wa 2026 nuramuka usize Tshisekedi adakoze ibyo agomba gukora, uyu mwaka wa 2026 nurangira Faci Beto atubatse ibigomba kumuporoteja byose, ubwo amahirwe azaba yateye inyoni. Nta kindi gihe ntekereza yuko azagira aya mahirwe, andi mahirwe arenze aya ngaya. Ntabwo mbizi nawe ufite uko bireba no kubibona, ariko ngewe ku ruhande rwanjye ndavuga ngo Tshisekedi nadakoresha aya mahirwe, we na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, murabizi neza yuko bombi, ubwo na Tanzania ntabwo yagiye kure, bagomba kwataka ikintu cyitwa hima systeme bakayica intege. Nibatayica intege muri uyu mwaka ngo bakoreshe ingufu n'imbaraga byose bishoboka, bamenye yuko 2027 aya mahirwe azaba amaze kuyoyoka baciye mu myanya y'intoki. Ubwo ikizaba gisigaye bazamenye yuko bagiye kurimirwaho ibisinde, ubundi ibintu bikababana ibindi. Icyakora nibaramuka bayakoresheje neza, bashobora kuziha andi mahirwe yo kuzamara indi myaka runaka imbere, uhereye 2027 bari bien protege, bari safe, nta dezorudere cyangwa akajagari kabari hejuru. Ubwo rero
reka tubihange amaso turebe. Turacyari ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa mbere, tuzabikurikirana umunsi ku wundi tugenda tureba ngo mbese ni izihe rezilita cyangwa ni izihe reagisiyo ziri kuva kuri aya mahirwe 3 u Burundi na Kongo bifite muri uyu mwaka wa 2026. Nuhe musaruro uri kubivamo? Ndavaho rero sasa ndahita nerekeza Igoma mwamaze kubona, maze gutangira kubona amakuru yaho. Umugabo witwa Sankara Bini Karutumwa yamaze kubashyira hanze urutonde n'wibura rw'abajenizi b'abapatriote bari imbere mu bandi bagombaga kuyobora imyigaragambyo bagera kuri 80 bamaze kuba bafatwa n'izi nyeshyamba, zikaba zamaze kubafunga, aho barimo barakubitwa ngo kugira ngo bakunde batanga amakuru na localisation z'aho bagenzi babo baherereye. Nkwibutsa yuko iyi myigaragambyo iteganyijwe kuri itariki ya 2. Ntabwo amasanamu ya mbere arajya hanze ngo tuyabone, yego ntabwo amasanamu araboneka ya mbere, ariko yari iteganyijwe uyu munsi ndetse ku isaha y'isa 2 niko bari bahanye gahunda. Ubwo ntawe uramenya uko biri buze kugenda. Turacyari mu masaha ya kare, yenda biraza kugera mu masaha y'isa 5 saa 6 twamaze gutangira kubona reagisiyo zirimo zirabera mu mujyi wa Goma nuko byifashe, dore yuko ubuyobozi bw'izi nyeshyamba muri uyu mujyi nabwo bwari bwatangaje yuko ngo buri buze gukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo bukumire ino myigaragambyo, nibiba ngombwa ngo barifashisha igisirikare n'igipolisi, ariko ntago bari bukunde ino myigaragambyo ko igira ite iba. Biraza gushoboka cyangwa ntibishoboka. Reka mbashimire rero, imbifuriza kugubwa neza, nge turaza gusubira nk'ibisanzwe, ubundi nkomeza kubabwira nti mukomeze kugira ishya n'ihirwe mu mirimo yanyu mwerekeje amaboko. Nani mwenye anayua imba atutoshe wimbo Wanyarwanda wanatusumbua? Nani anayua? Hata Rwanda warudie kwao. Wanyarwanda wote warudie kwao. Atuwataki tena warudie kwao. Wanyarwanda wote warudie kwao. nemera yuko abakobwa bacu bashobora gutuma u Rwanda ruba igihanganye muri Afurika, tugafata Afurika yose tudakoresheje intwaro, dukoresheje abakobwa. Iyo politike yanjye nimushaka muyemera yisobanure kuko reka nyisobanure unabyumva, akagira ngo ni ibindi bya human trafficking byo gucuruza abantu. Ibi ni ibitekerezo byanjye nta n'uwanabinziza. Nemera yuko kuba u Rwanda rwarateje imbere abagore mu nzego zose, tukaba dufite umugisha wo kuba dufite ababyeyi beza. Abakobwa b'u Rwanda bose mbita ababyeyi. Uyu munsi ndaza kubwiza ukuri yuko abakobwa bacu nta bariyeri ihari, bashobora gutsura umubano n'amahanga n'ibihugu bitandukanye. Wowe buryo harimo abantu birirwa batuka baba slay queen, ariko ngiye mbafata nk'abantu bafite agaciro gakomeye mu bubanyi n'amahanga. Bagomba kwiga bakabatumirwa ku rwego rwo hejuru, bakigirira icyizere. Aho basohoka rero banetworkinga n'abakomeye, banywa ibihenze. kuko urumva abantu networkinga nabo ni abantu bashobora kugira icyemezo mu bihe bizaza mu bihugu byabo. N'abana uzabona n'abana ba ministre n'abagenero n'abacuruzi bakomeye. Ubwo so urabona u Rwanda atarimo kurwagura bariya bantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi bazaba basempatiza b'u Rwanda. Uretse gato noneho byaba byiza kurushaho niba babyarimo abana icyo gihugu tugifata, tugira abayobozi b'abanyarwanda mu bindi bihugu. Igihe nikigiye barenga urwo rwego rwo kuryoshya banabyare twashinga imizi. Itegeko ry'u Rwanda riri clear, ritwemerera kugira ubwene gihugu. Umwana uvuka ku munyarwanda uwo ngo bari umunyarwanda. Utekereza rero Nigeria ubutaha wenda iyobowe vice president w'umunyarwanda uvuka ku munyarwanda. Icyo kintu muracyumva guteza